ma re na le lefelo le bidiwa Dimawe tota ke a utlwa go te Dimao ka Setswana ka gore ke teng ko Batswana ba lo le maburu teng tota e le gore ne gona le morafe o nna kwa Afrika Borwa wa bafurutse mme yaanong maburu ba isitse ba dirile bakgoba ba bone ba ba tseela le diruiwa yalo mme ba bona gore ba iphalose ba sie ba tla ba feletse ba le mo Bechuanaland Protectorate ka nako eo mme go ne ga be gona le kgosikgolo ya Bakwena bidiwa Kgosikgare wa ntlha mme a ba amogela ha ba amogetse moragonyana fela fa le be le gore maburu ba bolotsa ntwa gore nya busang makgoba a meao ba tle ka kwano gape mme Kgosikgare a itshwaraganya le merafe e mengwe ba ngwaketse ba lete ba kgatla ba ga Manana Bakwena yalo merafe e ne le mo Botswana ka nako eo le ba rolong yalo mme a ira gore go nne le ntwa e ne ya loa ka 1852 ko Dimawe gone lefelo le ke buang ka lone le ke re le mo le fo pele ga me ko go manyana yaanong ya phagantwa fo me maburu ba fella ba fentswe ba boela kwa Afrika Borwa. Welcome to Moving Humanity Forward podcast. My name is Kathy Malajani. I've loved to tell people that I've always been very passionate also about telling people that I'm the village chick with plenty chic or the village girl from Ramosa, but these days I go by #CuriousCath because I have so very many questions. Now, I want to start off today with a quotation from our founding father here in Botswana, and one thing that he said was that we should write our own history books to prove that we did have a past and that it was a past that was just as worth writing and learning about as any other. We must do this for the simple reason that a nation without a past is a lost nation, and a people without a past is a people without a soul. These were the words, like I said, of our founding father, Seretse Khama, the very first president of Botswana. And today we're delving deep into our culture and looking at what our culture is, what it was, and what, if I can say, has morphed into in today's times. Now, I guess today goes by the name, and in fact, the Kgosikgolo one it was controversial at some point. We'll get into that. But he goes by the name Kgosikgolo Kibinatsweni Musielele. He is of the Kgosi ya Bakhurutsi. Kgosikgolo, let me take this time to welcome you to Moving Humanity Forward, and thank you so much for your time this particular day. Thank you so much. Let's start off just with the issue of culture, because I think that quotation for me was just so profound to say, if we don't know who we are, if we don't know our history, our identity, the minute we don't have that, we are just, we don't have a soul, and we are very, very lost. You and I were talking and you were saying one of the things we need to do is know that culture can be and should be dynamic. So let's start off there to say, what do you mean by that? And how do we make something that sometimes we don't even know or understand? How do we make that dynamic? No, me ndeke go leboge ka potso eo. Kana ko re tswang teng go botlhokwa gore re itse gore re ya kae. And most of the times o tla fitlhela ile gore dio tse ne re di dira ile culture ya rona ka boammaaruri di re thusa mo matshelong a rona a letsatsi le letsatsi ga di sa tlhole di re berekela because dinako di changeile. Gompieno nka go bolela gore go na le mafatshe a mangwe a e leng gore e sampele ngwao ya bone gore ba nyale bana kore mo go teng child marriage. Me le rona
o kila no go ntse yalo o beeletsa ngwana a sampa le motlana gore e tle re ha gola e nne mosadi wa gago. At what age? La le bo 12 bo 15 teenage o na beelediwa gore e tle re ha gola be nna mosadi wa gago. Go ne go na le dilo dingwe tse ne di dirwa mo bogwereng tse e leng gore gompieno re a bona gore di ne di sa siama. Gompieno women United Nations women e dirisa dikgosi go bua le dikgosi tse dingwe tse e leng gore ba sampe ba dumela mo female genital mutilation. So se e leng gore gompieno ga re bua le sone ka Motswana tla go bolela gore go mo ke botlhogo hela bo e leng gore ne bo sa siame. Mme le rona go na le dilo dingwe tse e leng gore ne re di dira nako eo yaka yone child marriage. Re bona eso se e leng gore ne se le setlhogo mme ebile se sa siamela gore re ka tshela le sone re le Batswana. So ha re re ngwao is dynamic go raya gore a re tseng tse e leng gore di a re berekela tse re tswang kgakala le tsone mme tse e leng gore a re se tlhole di re berekela a re di tlogeleng ka gore tseo ke tse di re thubelang setšhaba ga re sa tlhole re ka bea mo go tsone ka nako e. I think I want to delve also into just the importance of knowing our culture and just recognizing, the different tribes that we have as a country. I also at some point want to touch on how a lot of the time we are almost afraid to talk to our tribes because e ka re tshaba kgang ya tribalism. Mme ga o leba le ngwao ya rona and our history, it'll show you that time and again we come together as a nation and all these tribes are united and have united. I believe we'll talk a little later about Dimawe, where a beautiful example of where we did that as a nation. But for now, I want to talk about where this culture has definitely morphed and speak to something that was spoken about very recently. We saw our Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable Ignatius Moswani. I believe it was in Tamaga actually, where he was proposing the abolition of our bride price, our bokhadi in our culture. And he was saying, look, this is a practice that we really don't need because what it's doing is it's stopping people from getting married and that's just causing so many problems for us. I have done a bit of research into it, but I think it's best for me to just ask you to say, what was our bride price, if I can call it that, in our culture? What was the point of it? Please just tell us what it is ka Setswana. Ema me pele ga ke tsena ko ka o no bodise ka ngwao ya rona mo gongwe gore e ka be le botlhokwa mo go kana kang o tla gakologela gore kana ngwao le one e bophara ha o bua ka botho hela ba motho o bua ka ngwao ya Setswana. Dumela mma, dumela rra, ke gore maitseo madume maitseo fela gore o itse gore mogolo ke mang monkana ga go ke mang yalo dio tso di a re latlhagela gompieno but le tlholame le mpolelela gore re latlhile dilo tseo ka go latlha dikolo tsa rona tsa Setswana tsa bogwera le bojale se e leng gore no ruta le mosimanyana gore go tswa mo bosimanyaneng go a go bonneng o tshwanetse gore o fete ka dikgato dife mme le yalo ha o le mosetsana gore o fete ka dikgato dife gore o ye go bosading gore le tle le kgone go tshela mmogo kana ke tsone ha o bona gompieno re na le dipolano tse di kana go teke tsa ba baratani ke golofale re ne ra e latlha go ska go ruta bana ba rona wa mosetsana le wa mosimane gore ba tshwanetse gore ba tshele ya mmogo mme la gone o ne o bua ka ngwao e nngwe ya rona e leng gore ke ya bogadi yaka o buile gore assistant minister bona suggesta gore gongwe e tshwanetse gore re iphimole mme e ne le selo se e leng gore se ne se re berekela le gompieno batho ba e leng gore ba sambe ba tlotla nyalo ya Setswana go gaisa ya Sekgowa so se e leng gore ke batla gore Batswana ba ithute ka sone gore go na le pharologanyo fa gare ga nyalo ya Sekgowa le ya Setswana. So there's a difference between customary and getting married under customary or common law. Yes. Kore e bidwa Marriage Act I suppose how e bapisa le ya rona ya Setswana kana tsotlhe di go fa certificate kana setlankana mme setlankana seo ka re batho ya no ba nyatsa se sa Setswana se mme di le kana fela
ke gore ya go na le dipharologanyo fo pele ga fo gare ga melao e mebedi ga o ka ya ko marriage act o tla fitlhela gore go na le ditsetlana dingwe se tota ebile ke sa itseng gore a batswana ba di itse tse nna ke bona di sa re ema sentle re le batswana. And what are these? Wa botswa gore a le tlhakanne dithoto kana a le tlhakanne dithoto potso fela ka bo yone ya le kgaoganyana to start with ha le simolola in my opinion gore mme batho ba ka nyalana ba sa tshepane mme ano kana gompieno go na le dikgwetlho tse dintsi go na le tsa dikgwebo so mo go fitlhelele gore nya go a bereka ka gore e tla re ha monna re wa bereka mme a tsene mo dikolotong a be le gore yaanong e tla re ha o etse mo lefuting go seke go tsewe dithoto tsotlhe ka gore tse dingwe e tla be di sa kwadisiwa ka ene go siame mme ela se salang ke gore yone nyalo e yaanong e ira le gore go nne le dipelaelo kana go tlhoke go tshepano mo lapeng ha o nyetswe ke rre be le nna le bana o boswa e ya marriage act e go bolela gore bana ba ba na le right ya gore ba ka claima 50% ya dithoto tse e leng gore di bereketswana le monna. This is under the under common the law. Common law ya Marriage Act. Act yaanong kana se tota se dira gore le bone bana ba rona mo gongwe le ga nna ka bereka a iperekela mme o fitlhela e le gore leitlho lengwe le lebile mo dithotong tse tsa batsadi ba gore ga ba ka tlhokafala wa go huma ba sala a dirisa khumo e ya batsadi ba gago yaanong ke ra ne ke re fete ka yone fela eo mme tota bogadi bone ko ntlheng e ne e le gore bo direlwa gore malapa a mabedi a itsane ka gore ka Setswana ga o nyalwa mma wa bo sa nyale monna wa go o nyala le ba lelapa leo gore re tla ka moso e be le gore re kgona go thusanya matshelo mme yaanong ga go na le bogadi bo ne bo dirwa ka tlotlo le ka kelello ya gore itsholelo ya lelapa le mosimane a tswang go gone ke eng senya ke ra gore le one kgomo e nngwe kana phelefu di ne di kgona go nyadisa mosimane go sa le jwa gore a go mo e tla be e le kgwebo ya ka ba ile ba gompieno gompieno ke itemogela gore yaanong go dirwa le kgwebo batho ba le ba pele gore mosimane o ka ba tswa ko lelapeng le leng senya le ka be le itsholetse mo go kana kang mme ga go ba tshwanela go nna yana so se ne e le gore se direlwa gore malapa a mabedi a nne seopo sengwe mo baneng ba go ba thusa le go ya pele mo botshelong ba bone ga ba nyalane. So how many cows were normally paid? Who were they paid to? What was the process in terms of negotiations? Who sat on those negotiations? And what was it all about? You're saying we were trying to unite families, but there's also a concept of you're buying this woman. I'd like you to speak to that because I've seen a lot of bitterness and resentment come out of that. And go tswa fo bela go ntshotla ga le tswa fo because le dumela gore le nthekile. Me go tla re bue ka sorry ka process ya bogadi yotlhe ka gore la ntlha o mosimane o bone kgarebe go gongwe ane o tsa tshwetso ya gore o batla go go manyala so o tshwanetse go se dira ke gore wa go bolela rrago yana ha o sena go bolela rrago o tlhalosa gore mosetsana ke wa ko kae o nna kae rrago o phutha borangwanago le bo malomago re kana mosimane o a re o batla go tsa sa ga metsi mme a re o se bone kwa le kwa go tswa ma delegation wena o seo gotlhe ya borangwanago ya borakgadiago ba ya go ga bone mosetsanago ba gore ba gaetso re tla yana ra itse gore ga le re itse mme ngwana rona a re o bone sa ga metsi ka kwano a re o batla gore a tshele le ene yaanong ba le ba re nyame re le utlwile boelang go morago re tla re le bolelela gore rona re iponetseng ka go bua le ngwana a rona ba sala ba bua le ngwana a bone ba dumalana gore nyame ke se mosimana ke se ngwanyana le ena a se batlang mme a ba sena go dira yalo yaanong ba laletsa ba le ba go bone mosimane gore ba tle go buiwa gore tseo
ya go nna ka tsela e ntseng yang mme gabe go dumalana gore nya mme bogadi bo tla nna teng bogadi bo borerwa ke borangwane borerwa ke bo malome mme tota e le gore go ye go tshwarwa moletlo o ka one yaanong masika a mabedi a tla itsaneng ka letsatsi leo le ha ba ntse ba tsamaya ba ba akanyetsa nyaloe ga gona gope fo go teng go tshwanetse gore ebe bo ramongsimane ba ka kgethisiwa ka dikgomo tse di kalokalo ya ka tse re di bonang gompieno la le kgomo e lengwe fela e na le serufo e ne e kgona go nyadisa mosimane mme ebile nna ko ke tswang teng ko ngwangwe ya me ke gore bogadi o ne o ka bokolota batsadi ba go ba bona gore nya mosimane wa rona o utlwane le mosetsana o mme ba batla go nyalana batsadi ne ba ka dumalana gore nya a re bokoloteng e tla re ha ngwana ba babedi ba e leng gore ba nyalana gompieno a nyalwa dikgomo tseo kana kgomo eo kana bogadi bope fela bo tla ya ko mosetsaneng a na nyalwa teng pele la ntlha so se se ka diragala morago ga dingwaga tse di 20 kana 35 kana re bua ha ngwana a bone yana a setse a nyala yaanong ke so sena gore ne se sa itse ope go nyala yaanong gompieno re bona le bogadi bo dirwa ka madi yaanong ga be go nna thata gore le be tlhwatlhwa ya madi mo kgomong nna ko ke tswang teng re e beile gore ga e ke a feta 1000 kgomo mme merafe e mengwe yone e ba market price kgomo gompieno e tsamaya ka bo 6000 bo 7000 so ke sone se e leng gore se imela bana ba rona gore a mme tota a e tla re ga ke ntshitse ke batla go nyala bele gore yaanong ke diwa fela ke gore ga ke na madi a kana-kana nna ne ke na le kgakololo e peng ka e fang batswana ke gore a ope a se ka nyala ka madi kgomo e ne na le boleng bo e leng gore bo dira gore le bone banyalani ba e re ka moso ga ba dumalane le bo rangwana a bone le bo malome a bone ba nne le moraka gore ba tle kgone gore dikgomo tse di ntshifale ba tle ba ithusa ka tsone. Wait, so you're saying that say my future husband marries me abantsha magadi, so those cows become ours and our then be built wealth based off of that? Kana tota ngwa ya tswana ne le gore a bontlhabong ba tswana bo dirisetswe moletlo mme se e leng gore di a salatse a batsadi ba dumalane le lona gore bone ba ka le tshwaela ya mo go tsone gore le go itshimollela le lona morakwalo ne go sena tsietso epe ka gore nne go tlhalogangwa gore bana ba ke gone ba simolola botshelo mme dingwe tsa tsone se ntse di go ba agela lesaka so se ne se dira gore malapa a mabedi a nne sopose ka tsela e ntseng ya yaanong o duela ka dikgomo kgantele madi a le a go reka ba le rutang go bina o tlhele gore yaanong tota nyalo go baakanyediwa moletlo ga go binwa ko gore go na le choreographera o e leng gore o tsa dikgwedi ya ba ruta go bina yaanong moletlo ke yone tota o turang thata go na le gore go ka be go celebrate-iwa union ya mosetsana o le mosimane. And in fact, that ends up causing problems in some instances because the finances shorting, become are one of the reasons for divorces in a lot of cases. But that said, this is Moving Humanity Forward podcast. That's how you find us on YouTube, on LinkedIn, as well as on TikTok. But on Facebook, just type MHF Podcast. I want to say a huge thank you to my designer. I want to tell you that she put this outfit together in just 2 days. So thank you, Rezi. I want to send a huge shout out to you and a huge thank you to you. And remember, if you are watching, do not go anywhere. We'll be right back. We live in an ever-changing world, a world where we have disruptions in technology, introductions of things such as artificial intelligence, and we can't help but ignore the need for all of us to level up. Leveling up for your own personal development, for you to thrive in your personal life, and also for organizations to continue growing and become the best versions of themselves. In the pursuit of leveling up, we often leave behind the soft skills and focus on the technical that allow us to do our daily duties.
The soft skills help us connect with other individuals at a heightened level and also to be able to know how we relate with each other to produce optimum results. ProLearn comes in as a partner that centers around leadership development courses, technological courses, financial literacy courses, and also mental wellness and being. Welcome back. This is Moving Humanity Forward podcast, and today we're looking into our culture, specifically at this point, our bride price or bogadi as we know it. Now, we recently saw our Assistant Minister of Local Government speaking about the fact that it should really be abolished because it delays people from getting married. And really, though, if you've been listening to the conversation with myself and Kgosi Kgolo Musielele, he's saying, look, our culture says nothing like that. I think, Kgosi Kgolo, let me give you the opportunity to just speak to your thoughts on what Honorable Moswane was saying. Nyame ke a leboga. Tota se Honorable Moswane a buang ka sone ke matshwenyego a le rona ra bona gore bana ba rona ba idiwa go nyalwa ke mo go teng ya masika ba pegile bogadi ko mankaleng-kaleng. And ha re wa bona bana ba modimo ga bana sepe ke bone ba simololang botshelo. Mme o ska lebala gore kana rona tota Batswana o no ka ska nyala pele hela ga go batliwa o no botsa gore o isa kae mosadi wa go mma kae. You have to have a house for her to masika go pele to. ne ba tla gore ba go baakanyetse nyalo ba itse gore ga o e go nyalla mo legoeleleng. Wa go simolla go itse gore nya o isa mosadi wa gago go gongwe ko ga gago e seng ko ga bone mosadi kana ko ga lona. Mme ano gompieno re fitlhelele gore bana ba rona ba palelwa ke gore ba ka intshetsa magadi a tota e leng gore a na sa ntshiwe ke bone na ntshiwa ke masika ya ka re ga o nyalwa o nyala lesika lotlhe ga o nyale motho a le mongwe. Yaanong bedene e dule mo masikeng e mo go wena ngwana o batlang go nyala ga ya tshwanela gore ka bentse ya. Mme ka gore dikgwetlho di teng gompieno kana o tla lema gore ya ka nne re bua pele la ntlha re tshwanetse gore re fetole dingwao tse dingwe. Gompieno kana bogologolo ne re monna ke ene a provider mo lelapeng ka gore ne go itse gore ke ena a go berekang mme ano a ba tla ka se e leng gore sa tlhokwa mo lapeng. Gompieno selo seo se change-ile ka gore bomme le bone ba bereka ditiro tse di rileng yaanong ba tshwanetse ba tlhakanne lelapa le go bona gore lelapa le la itshetlela ga le tlhoke sepe. Kana yaanong ga re dira yalo re tla be re itse gore le one polano ya baratani re tla e beela ka fothoko mme ga re beela ko gone bogadi Assistant Minister ha re bo abolishiwe ga ke dumelele ke ra gore ke batla gore bo baakangwe go teng bo ska ba abolishiwa ka gore kana the big part ya bogadi ke gore ke bonding between the two families. Mme ha re dira sentle ya ka ne re dira pele re le Batswana fela re sa itse gore re itse gore ga re ke mosadi re ira gore go tle go nne le kutlwano fa ra malapa a mabedi ga ya tshwanela go nna sepe se se bokete kgomo e lengwe fela tse pedi e na le phelefu e tshwanetse gore e be le bogadi bo e leng gore ba letlelesega fo gare ga these two families ha ba batla gore bana ba bone ba tsana. Yaanong ga re na le argument ya gore nyame ga re abolisha bogadi re tla be re fa bana ba chance ya gore ba ye go itirela botshelo. Seo e ka nna ya nna sengwe se e leng gore ga se boammaaruri thata ka gore le bone bana ba gompieno re fitlhela e le gore tota ba ipaakanyetsa be ba kokotletsa lone letsatsi leo la lenyalo e seng nyalo ya bone go ya pele mo dingwageng tse di tlang le bana ba bone. Yaanong tshwanetse re rute bana ba rona gore e tshwanetse gore ga o le mosimane monna o bo o bona gore wa bereka gore o bo itse gore nakong o tla tshwanela ke gore o bona le mosadi mme o bona le kwa o mmang teng o na le bana o itse gore ga o tlhoke thata gore o ba ise dikolong. Yaanong gompieno a re se ka ra bo abolisha mme a re bo beela ka nne bontse pele re itse gore le one phelefu tota e ka dira gore malapa a mabedi a tle go golong fela le nyadisa bana ba ba lona.
Eh. I want to quickly just pass through. Okay, so we've said, and I like what you're saying. It makes a lot of sense, and I almost wish it could be adopted to say, look, maybe let's, instead of saying let's abolish it, let's then say it's 1 or 2 cows. It should not be too much, and let's agree that something from all this is going to go towards the future of this couple that's coming together. I really like that. But now what happens, and I really am quite. I don't have the knowledge. Maybe you can explain that to me, because again, I recently got to be a best lady, and I saw now we are carrying blankets, and there were, I think, plates as well, some pods. I would like to know a little bit about that, and then also just going back to the issue of patlo. I don't know what that is in English, but what we do is there's a whole procedure of bopula molomo, finelwa se, and so on. If you can just quickly pass through that. I know we're taking a bit of time, but it's something that's in the forefront right now. Me tota ya ka ke bua nna ga ke buele dingwao tsa merafe e mengwe, so se e leng gore se sentle ka rona re le Batswana mo Botswana ke gore re nyalane. Bakalaka bakgatla bakae re nyalane rotlhe. The intertribal Me ha re marriages. nyalane yana nako tse dingwe ga go tsa yone nako e ya gore go nyalwe bana ba nyalane, dingwao tse yanong di tla go golongela di a tlashana. Nna ne re itse gore tse tsa dikobo tsa eng ke dingwao tsa Maxhosa. Okay. Ga se tsa Setswana e ne le di selela tsa bojaseana le tse dingwe, mme tota fela se se tona ke gore a e re ha bana ba rona ba tla go gongwe re dumalane le one ka ngwae gore ra go dirisa efe ga go ntse yana, gore bana ba bone le bone ba tle ba itse sentlentle gore ngwao ya ga rragwe ke eng ya ga mmaagwe ke eng. Yaanong nna nka bua fela ke bolela yone ke ra ke bua ka yone ya bafurusi gore nya rona tota ngwao ya rona e re ruta gore ga gona sepe se e leng gore ga go dumalane patlo e dule kana patlo go twa gore le sekasekile ko mosetsana a tswang teng, batsadi ba gago ba dumetse, ga na dibelebejane ka fothoko tsa gore gongwe o tla le ngwana a e tsawa ka namane, ngwano go a go diragalang a rraago o itse ka ene, ga e le gore a o itse ka ene wa dumalana. Dilo tse dintsinyana ke tse di buisangwang ka nako ya patlo gore ngwano wa lona ba gaetso o ka ba na le malwetse a ntsenyana. Kana Batswana ba kgona go lebala gore bogologolo e na re ha masika gore nya o se ka nyala kwa mona bana ba tsaela gore go ra gore gongwe mona mogolo o kile a iphitlha ko kana mme e le gore bone ba bone mo botshelong ba bone gore le lapa le na le bolwetse bo bongwe ba mototwane. Molwetse ba mototwane bo tsamaya mo lelapeng le mo e le gore ngwana wa rona ga ka tla go nyala mosadi wa o tlhela gore bana ba bone ba inherita malwetse a ntsenyana bo diabetes ke ra gore malwetse a mangwe a e leng gore ke a sa tshela one mme a tla ka motho genetic diseases. That's right. Ya no ne go te he ga go a siama gore a be go te o ska ba itse gore ke eng ga ba go ra ba re ke eng o ska wa nyala mo ngwe go ngwe ne le ka batho ba itsane movement o montsi go nga itse gore ke ngwana ga mona mogolo ka tselang ya no go sa batle gore go kana dilo tse dintsenyalo ya no a re nyadisa bana be re itse ko ngwao ya ngwana wa tswang teng wa mosetsana le wa mosimane gore tle re ha re di ba bang ba tshwanetse ba tle ka dipitsa ka eng be re ipotsa tota gore a e o ngwao a e tla ka o mongwe o e leng gore go ngotswa mo seretong se sele ke ra gore dilo tse ha utlwa go te patlo ke tsone tse e leng gore di a buisangwa mo lapeng gore mosimane le ba lelapa la gago ba tle ba tlhaloganye sentle gore tota mme ha ba nyala kwa se e leng gore gongwe ba ka se fema kana se ka ba berekela ke sefe. So just to close this off, patlo consists of those negotiations and then the paying of the bride price. Once that has happened, are you then officially married ke ra ka Setswana in our customary law? Or do you then also need to have some sort of procession, the lunch or the dancing like you were talking? Is that also part of it? Or full stop? Nyama rona ka Setswana ha o batlilwe ga be go diela bogaji o feditse nyalo ga e go pateletse ka tsela epe gore o ye go
o rekela batho dijo ba fe dijo ka madi a boitshegang yalo ya di masika a mabedi a tla ba yaanong a kopane lenyalo le nnile teng ga gona sepe gape se se pateletsang gore go apewe kana go dirwe di-lunch tse di costa madi a boitshegang. I want to move now to something that you've spoken about that I think can be a bit catch-22, if I can say that, because you mentioned initiation schools and just the importance of us knowing who we are, being taught our culture and the ways that we are to work and to operate just as human beings. Throwing in there a little bit of the reminders and advice that you get, especially as you are passing through the rite of becoming a woman now, becoming a wife, becoming a husband, becoming a father, and so on and so forth. There's a lot of secrecy in the things that we do, ka Setswana. And when you talk about Bogara le Bochale, ke sala ke tswa kgakala ke batla go itse gore go eng mo dikolong tseo batho ba rutiwa eng mme hela tota ga go ise go nne le ga ile o pokileng a nkaraba. Why the secrecy, and don't you think that's part of the problem? Because now if we don't know what we're going to learn, why would I want to learn it? Nyame o itse gore ke dumana le wena le ka gore sephiri se e ne ke re dira sengwe se e leng gore gongwe se bosula mme boammaaruri ke gore ga o le mosimanyana o ya ko bonneng o tshwanetse o rute environment ya gago yo tshelang mo gone ditlhatsana tse o di itse gore ga o bolwa ke sehuba wa go tsaya sele ga o bolwa ke sengwe kana ngwana go a bolwa ke sengwe se go re ke sele se o ka se dirisang ke gore o rutwa le go tshela diphologolo conservation ya ka bo yone o rutwa gore go na le ditlhare tse e leng gore ga di rengwe mariga kana selemo ka gore ga o dira yalo o tla dira gore di fele ga o le mosetsana wa rutwa gore ga o tsena mo setswalong o tshwanetse gore o itshware yang o tshwanetse gore e re ga o na le monna gago o be le gore le tlotlana ka tsela e ntseng yang selo seo se ne se ira gore gompieno maloa fale re be re bona go sena dipolano tse di kana-kana tsa baratani ka gore nne ba rutilwe gore ba tshwanetse gore ba tshele ya mmogo gompieno re a itse gore go na dilo tse di tlamang gore ba tshele mmogo ya ka bo cohabitation mo toropong ka gore dirente di a tura gona ditiro eng mme yaanong ke teng fo tota yaanong re tshwanetse gore re itse gore e latlhile teng ka gore tota ga nne re setse ngwao ya rona morago ya gore monna ga a nyala o tshwanetse gore a ba itse gore o isa ka mosadi wa gagwe le gore mente le batsadi ba ne ba tla make sure gore dilo tse di nna teng mo mafatsheng a mangwe yaka ko bo Libya yana ga o nyala gore wa go nyala o neelwa ntlo gore o tle le gore o ye go simolola botshelo ba go teng tshwanetse gore re ire gore economy ya rona e gole gore tle e tlotle le ngwao ya rona gore tle ga bana ba rona ba nyalana ba ska ba babalwa thata ke yone unity ya bone e ba isimollang re tshwanetse re itse gore ka nako bogwera le bojale go ne go na le tsamaiso e ne e le gore ngwana wa ruta gore a tlotle batsadi yang le tiriso hela ya dilo tse di mo lapeng go itsiwe gore tiro ya ga mme keng ya ga rre keng mme go sa be wa fela mo e leng gore go tla tenya wena monna ga go kwa pakana ga go kwa wa fela e beilwe mo goreng se se bokete thata ga o ka kwa batla mosadi wa gago ga se tsholetse mme gone a itse gore tota hela re ke ene le lwapa mme go sa re gore ene ga ana sabe sepe ha e le gore re ke tlhogo ya lelapa ke molala ene ke molala o e leng gore tlhogo e ga e leba ka kwa e tshwanetse gore e be beile mo molaleng gore e kgone go leba ko e batlang go ati go berekisanya mmogo ne so se se tona thata. I think that's a very important concept, and I think I want to come back, and I know I had said we're done now, but there are a couple of issues you just talked about to say when you get married or when you got married, your whole family would come together to say, we samosadi o kae. There's a process we have, Setswana, where that woman one thing. So I'd like you to talk a little bit about that. And also in can I call it in common law, we have these bans, we put up these notices to say, so and so and so and so, I'd like to get married. You put it up, I think it's about 3 weeks, and then you come and you take it down. I want to know if there's something similar that we do in Setswana. If you can just quickly pass through those for us, please. Gone
kana hona le go pega le go folosa Eh. ka Setswana Okay, go guy. ke gore o pega go kgotleng Oh. So go do o ye ko yang go nyala teng le wena monna ko o tswang teng rona ka Setswana re tshwanetse re be gona le mokwalo kana kitsiso epe ya gore nya mosimane wa me ke o go kwala kgosi wa tswang teng mosimane wa me ke o wa nyala ka ko mme nka re rufatsa gore ke ngwana o nsenya a ga nyala kana o nyetse gore go ska ga ra iphitlhela ile gore mosimane o tswa ko bokala ka wa go nyala ko gangwa ketse gongwe a tlogetseng kazana ko morago kwa e le one e batlang gore ka be tlhokomelo yaka mme wa go monyala gompieno yaanong patlo e teng gore nya ko kgotleng ba gaetsho go na le mokwalo o reng maikelelo ke gore tla re mo dibekeng tse pedi a be re na le moletlo mo kgotleng banyadi ba tla go laiwa gore ba nyalana mme ha ile gore go na le mongwanyatsi o ene gore ba ipeleetsa gore gongwe o tshurusitswe ngwana kana eng fela se e leng gore le ene o fila gore o na le right ya gore a tle go botsa pele ka seemo sa gagwe a ye ko kgosing a ye gore nya ga te go na le lenyalo fa mme ba gaetsho le nna ne ke promiswe lenyalo yano ga ke itse gore monna o mpa fo ka enne ee gore e tle re ka moso re feme tsone dilo tse dintsenya tse le gore ke dikgotlang tse di felelang batho ba bolana yaanong dilo tse di teng ba ka Setswana tseo go folosa go pega le go folosa di teng ee mme di dirwa ka thulaganyo e le gore ke a Setswana Kgoroso yone? kgoroso e teng kgoroso e teng How does it work and what's the point of it? kgoroso e isiwa ko ga bone mosadi ke gore go tla go tshotswe tsotlhe tse e leng gore di tshwanetse be di phuthilwe ke ko monna a tswang teng go bona gore mosadi o tlhokomelesegile wa go tlhokomelesega mme ha a sena go gorisiwa kwa ga bone ga go kgakala a ba isiwa kwa ga gagwe yanong a tswa mo batsading To the house that is for the couple now. that's right mme se botlhokwa thata ke gore ga a dirile yalo a isitswe ko ke gore e re le ena a itse gore ha na le mathata ka moso batsadi ba yanong ke ba gagwe ga a tlole fela ba ile gore wa ko batsadi kwa tswetseng teng a sa bolelle batsadi ba gagwe ba mmago mosimane gore kana ke na le mathata Her husband's parents are now her parents. ke batsadi ba gagwe tota yaanong patlo eo ne e dira yalo gore a tla bolelwe yalo gore go a go na le dikgwetlho ketse mme tsela e e siameng ya gore le leke go tshedisanya mmogo wena mosetsana mmago mosimane le borakgadi ya go ke bone bo mmago ee ba tla mokgalema ga e le gore o bua gore ga go tseye sentle ka tsela epe I want to talk about this because you just said, you put these notices up and this is how you will then probably find out if this person is already married. You have a view that I think, again, is a bit controversial, and that has to do with polygamy, a man having more than one wife. Please share your thoughts and your views on that. What is your take and what does our culture say? Polygamy ke bontlhabongwe ba ngwao ya rona. Ke gore ha o ka lebella le go tswa bogolo go hela banna ba ne ba aswa ka dipalo tse dintsi e le ko dintweng tse ne di lowa fo gare ga merafe tse ne bidwa bo Mfecane bo Mozilekasi ba lwa le Batswana yalo mme banna ba aswa ka dipalo tse di go godimo a bo fitlhelele gore le one malwetse hela ke ra gore lifestyle ya monna is such that ke lifestyle e risky mme bontsi ba bone ba ne ba tlhokafala mme le one nature fela ha o ka ya every Christmas day kana New Year's Day ko marina wa go bona gore bana ba ba tsholang ba le bantsi ke ba setsana gompieno ka go bolela le statistics tsa rona le ha ba sa fete thata ka palo mme la gone re ka re 3-1 ba setsana le basimane yaano kana seo se ra gore bana ba tshwantse go nyala ba tshwantse go nyalwa yaanong ha o bona nako tse dingwe e re wa go gamma ka stratena ba o tlhela ditlhalo tse dintsi thata ko mme tse di dirwa ke gore gongwe ne re sa tsala tsela rona yalo morago sentle mme le se botlhokwa ke gore gompieno ka re bua yana go na le bomme ba e leng gore ba eletsa go nyalwa mme ga gona banna ba ba lekaneng go ba nyala
yana so se be se tsala bonyatsi ke gore yana o tlatlhelele gore banna gongwe ba ka nna barataro mo go ba ne ba na le dinyatsi mme ba ntse ba nyetse yana ba tlogela bana ko bana ba ba ileng gore bone ga ba bonwele bana ba monnao gore le ha swa ga gona le ha ele boswa bope bo yang ko go bone ka gore ga ba itsiwe mme ha o re wa leba o tla fitlhelele gore bana ngwano tota ha ne mmaagwe le ene a nyetswe ka ba tlhokomelesega fela ya ka bone ba ba ko lapeng bale mme bo gongwe o tla tshwanela ke gore o tlhokomele bana mme re a itse bomme ba rona ba Setswana gantsi ba rejecta ba bangwe ba dinyatsiwa mme tota polygamy ne e diretswe yalo gore e re ha o na le bana ko ntle kwa ba bangwe eo ka bo ba tshotse ka phoso ka eng mme gone go buisa nngwe go bone gore ka gore mmaagwe le mma bone le ena o batla go nyalwa a tla nyalwe e nne mosadi wa bobedi kana wa boraro mme ga se gone foo fela nako tse dingwe no tlhelele gore gongwe o nyetse mosadi le tsene mo accidenteng wa lwala ga a kgone go apa ga a kgone go tlhatswetsa yana o bo mo kopa tota e tshwantse e nne ene a ye go batlelang o monyennyane mo go ene gore a tle go le tlhokomela lotlhe nako tse dingwe o monyetse ke go nyetse yana ha re ra go itšheka re fitlhelele gore kante ha re sa tshwele ngwana yana ke wena o sa kgoneng go tshola ebe ke buisa nyalo yena gore nya bona mpatlele kana nyalo ya Setswana ga e rotloetse tlhalo ke be ke bua le yena gore tsamaya mpatlela monnao re tle go mma a tla re tsholele bana re be re nna le bana re oketsa sereto sa rona kana lesika la rona ka tsela e ntseng jalo yana tota interest yone e ne le mo baneng bana ba ska ba gola ba sa itse borra bone ha o ka ya go this boys prison gompieno ga ke a re mo lapeng lengwe le lengwe but bana ba ba tletseng go ba ba simane ke ba ena gore ba godile ba sena borra bone sentle gore ba ba guide gore mo botshelong go twae ke be le gore la ha o ka nna mme ga o ka ke wa godisa ngwana mosimane ya ka rragwe nna ka mo godisa yaano dio tsene di direlwa tsonetse gore re ba heme mo tseleng e se ka re ka moso e be le gore ba tswa magotswana be ba fella ba le ko ditoronko ya ka bangwe ba bone go ntse ka bone go But let me ask you this, and you've just given an example about infertility to say, what if, we discover that you're the reason, so are you saying, I'm a woman, so maybe I'm just thinking like this, but are you saying, so if we find out it's you, should we go and get you a brother also? And then can I have more than one husband also if you're not able to do what you are supposed to do? Should I also get out? Did it allow for that? Yeah. Kana ke sa tswa go bolela gore borre ba potlana ka palo ha kere yana ha ene le nna ka Setswana yone bo gora bo buang ka bone bo ra go baakanya re go nosa tse le gore itse gore di tla ira gore o nne le ngwana okay so we can't give me herbs also so that you can fix me also get out if there are herbs that can fix the man why are there no herbs that can fix the woman nya go ngere ka tshwana ke gore re lebe sesha mme ke ra gore gantsi kana yone polygamy ine go libilwe yone mathata gore is now a security risk ta tlela gore ya no basedi ba rona ba itlhobogile mo gae ba go nyala dikebekwa tse di na le madi tswa go sele khantele o dirisa influence ya go ya madi gore a ba nna vice president ka nna minister wa gore kana reng e be le re rulisa security sotlhe mo lefatsheng yana ga re a tshwanna gore re basedi ba rona ba ikuela gore ga banna e be le gore yano le bone ba itlhobogela mo e leng gore yano ba ya go sele ba tswa go sele ba go re fitlhela ba re tsitse dingwao tse e le gore kgantele tla be re lwa le morafi wa teng e be re itlhela monna teng yano a setse le president kgantele re luse ngwao ya rona. I have so many questions about this. I think very quickly, let's look at this one because ka Setswana ke lenyalo la lefufa. That's what polygamy is. Le fuku leo le tswa mo Bibeleng ne le nyenyefatsa nyalo ya rona go ira makgowa ineleng no bidweng nya o mogolo o na le monnao mo lapeng no go bidweng ga o nyala mosadi wa bobedi and the reason why I want to ask that is because you've just said in this instance the woman would be the one
going to find the second wife for you, right? But I really wonder if women were really ever consulted, because one of the big issues that I have, and I've really looked at our culture and our customs, and I love a lot of the things that we have in place. But one of the issues that I have time and again is that as a woman, it's as if ke ngwana in so many instances, as if I have no right. So if ke gana gore o ye go nyala mosadi o mongwe, then what happens? Wa pateletswa gore ke dumalane le kgang ya teng. What happens in that instance? nya ma gongwe tota e batla gore tle re tlhalose ka bophara le yone ya gore go nyala bo mme ba fetang bongwe go na le dilo dingwe tse di lebiwang gore mo re ka reng checklist. Of course. Ga o ka ke gore o le monna o sena le haele sepe kgotla gago e se boteng You have to have a o certain bo re o ka economic nyala mosadi status. Yes. ya mosadi wa tlhokomelo ya ka re itse gore o tla bona le malapa a mabedi bana ba ba tshwantse gore ba tlhokomelwe ka fa ba tshwantse go tlhokomelwa ka teng yaanong dilo dingwe tse e le gore a di leba ke gore a re o tla kgona go dira yalo yaanong kana ga o isa yaanong ka fo mme tshwantse yaanong re boele ko morago re go ipotsa gore na re mosadi o a o utlwe go tlhokomela banna ba yang ba le babedi Yeah, ba tla tlhokomela botlhe. yaanong gape se sengwe ke gore ga e le gore wena o pasitse o le monna o batla go tsaya mosadi wa bobedi konokono ke gore mosadi wa gago a ba a dumalane ka mabaka o tlabeng bagolo ba mo a bontsha kana le wena mo a bontsha o a beile fo pele ga gago mme ga e le gore ga a dumele gantsi go ne go ya kotlhalong ka gore ga o kgone go dira dilo dingwe tse gongwe ena a di eletsang mme yaanong be e le gore go tsosa kgotlhang mo lapeng jaanong nyalo ya Setswana le ha ne e sa rotloetse tlhalo mme gone ha ne go sa utlwane sentle go tenya kana le mo lefifi mo ha kgone go ntshwara sentle e ne le ikuelo ya monna gore o tshwantse gore e be go na le sengwe se se ka dirwang. I wonder if that would apply for a woman as well. But let's do this. This is Moving Humanity Forward podcast. That's how you find us on LinkedIn, on YouTube, as well as on TikTok. But on Facebook, it's MHF Podcast. We'll be right back. Life comes with surprises. Some good, some not so much. But whatever happens, you can face it head on. Ole sure ka story sa gago. Assure Wealth gives you more than just insurance. We give you protection for every part of your life, your home, your car, even your travel. We help businesses stay resilient with commercial covers from theft, fire, public liability, and group covers. Got a team? We've got you covered too. Life cover, disability, funeral schemes, even income continuation. Our Tapa funeral plan is just one way to ensure dignity and peace of mind. Fa o nna le mathata a tshoganetso. Need cover for travel? Done. Aviation, agriculture, even political riots. We've got you. Professional indemnity? Of course. At Assure Wealth, we are not just brokers. We are your insurance partners for life. Insurance that protects what matters. Insurance done right. Welcome back. This is Moving Humanity Forward podcast, and today we're looking at our culture and just trying to get you to understand who you are as a Motswana and some of the culture that we have. Of course, we have our different tribes within the nation, but ultimately we do fall under one. And I do want us to touch on a battle that was fought, and it was won because we all came together, or the different tribes came together. We'll touch base on Dimawe in a bit. But before we do that, I started off introducing my guest as Kgosikgolo Musielele. That is, can I say, a bit of a controversial one. I'm going to get you, Kgosikgolo, gore o e tlhatswe kgang ena gore kgang ya leina la Kgosikgolo versus Kgosi Musielele e tswa kae, and what was the controversy around it? Ema nyame nte ke lebogele potso ya gago. Boammaaruri ke gore mo molao wa rona wa lefatshe le lo a Setswana le molao mogolo a kere constitution ga gona ope yo ka bidiwang Kgosikgolo ka fo molao. Okay. Ke dikgosi Okay. tsa merafe e farologaneng mme yaanong
mo gone molao motheo gape o bua gore tribe ke gore morafe mongwe o e leng gore o na le ditso tse di tshwanang o na le kgosi ya gone o na le ditso tsa gone yalo yalo mme bo fitlhelele gore mo gone molao motheo gape one o lebeletse fela kana re ka re o amogela gore go na le di-tribe di le 8 hela mo Botswana mme go sa nna yalo di-tribe di dintsi yaanong gongwe tla re ga go baakangwa molao wa bogosiete ke gone go nne le kgosikgolo mme fela gone se re se itseng ke gore Batswana ba tsaya dikgosi tsa bone ka go lekalekana yaanong ga be go nna le molao o mongwe ke o e leng gore yaanong one o na in my opinion is ultra virus to the constitution o bidiwa Tribal Territories Act o e leng gore ke yone no kgagantse lefatshe le ka di-portion le 80 mme bangwe le bangwe ba na le kgosi ya bone e o e leng gore ke yone recognizewang fela ke constitution mme yaka o itse re na le Mabukushu re na le Bafurutse re na le Bakalaka re na le Bayei re na le Batsopong yalo yalo batho le bone ke merafe e leng gore legitimately ba na le dikgosi tsa bone yaanong ga o idiwa go dira ngwao ya gago go teka gore o mo lefatsheng la kgosi e nngwe ga se so se siameng ka gore o batla go mpolela gore ga e se le re nna fa ka the 18th century go raya gore Bafurutse ga bana lefatshe le teng nka le supa gore le Mafokae le felela Fokae mme ka gore yaanong le ne le gore rona ne re le morafe wa bofelo go tswa ko Aforika Borwa re kubilwe ke yone Maburu ka nako ya yone ntwa ya Dimawe re iphitlhetse ile gore re nna mo lefatsheng le bangwe ba setse ba le mo go lone mme seo ga se re gore ka nna gore yaanong re latlhe ngwao ya rona kana mongwe a re latlhise re tshwanetse gore re tshele ka kagiso le merafe e leng gore re bapile le yone yaanong re tshwanetse gore re itse gore morafe mongwe le mongwe o na le kgosikgolo wa bone nna ke kgosikgolo ya Bafurutse ba bina tshwene mme re ka be re bapile le ba bangwe ba binang Kwena kana ba bina Nare yaka ba Gamalete yalo yalo se se botlhokwa ke gore a re tshele mmogo sentle re ska ra re ba bangwe ba ska ba dira ngwao ya bone ka gore gongwe e ka be morafe o mongwe one o sa e tlhaloganyo kana o sa itse ke ra gore go ne ga diragala yalo gore bangwe ba ipalaetse gore nka ska Bafurutse ba ka ska ba pesa kgosi ya bone letlalo mme re feletse re ba tlhalosetsa gore ga gona sepe ka fo molaong se se itsang gore Bafurutse le bone ba ipela ka ngwao ya bone So I'd like you to just put this issue to rest to say, in terms of the inauguration, you did have an inauguration, and in terms of then, can I say your recognition, especially towards government and so on, what is that the case? Yes, but kra gore nna re feletse re dire yalo re le morafe ba ne ba nkabesa letalo leo ba nkgopola ba nkitse ke le kgosikgolo ya bone wa re ka re kgosikgolo e le tlotlo ka gore go na le dikgosi tse dingwe ga ke re go na le hierarchy e reng go na le structure se se rileng but o tla gopola gore le ba wa Bayei ba ne ba ya ko court le bone kana ba ikuela gore ba batla gore kgosi ya bone e lemoga gore ke kgosikgolo gormente o na dire yalo mme ga e se ke a ba fe sepe se e leng gore se ne sa nna pharologanyo go na le se nne ba ntse ba na le sone se se lekanang le tsa dikgosikgolo kana dikgosi tse dingwe tsa merafe e leng gore yone e mo constitutioneng ke sone se ke se rapelang mme ebile ke eletsa gore gormente wa gompieno melao e mengwe o ka e beela ka fo thoko gore e be le gore re tsewa ka go lekalekana mo lefatsheng le re itse gore merafe mongwe le mongwe o na le kgosi ya bone nna ke kgosi ya Bafurutse mo Botswana mo le ko Aforika Borwa go na le Bafurutse ba e leng gore ba ntsaya ka kgosikgolo ya bone ke le ka merafe e mengwe e le gore mo di bordereng wa itse gore
kgosi Kgafela, kgosi Seboko le ba bangwe ba na le merafe e mengwe kako merafe go na le batokwa kako ba e leng gore ba bona kgosi Puso e le ene kgosi kgolo ya bona jaanong gore re tle re utlwane and live in harmony in this country, we have to be seen to be treating every tribe equally. Gore re tle re itse gore le bone ba ikemetse ka bo bone ba nne le representation e rileng ko ntlong ya dikgosi. I want to ask you about just the tribes coming together and the Battle of Dimao. But before we do, you've just said you want our culture to be dynamic. You've just said we need to recognize, that there is diversity in people. I want to bring something to your attention. Again, maybe I'm just being biased because I'm a woman, but in Botswana, I know of only one Kgosi Kgolo that is female. In fact, that's why I'm so proud about where I come from, because that is in Kogamalete, right? What is your take on women being chiefs, and more so that it's a matter of, or in fact, the bottom line, what I understood of why there was separation in the tribe is because the firstborn was a woman, and speak to me about your take. What is your take on that, actually? Me ke sone kana ne gona le mabaka gore ke eng Batswana ne ba se letlelle gore mosadi ka nna kgosi ka gore nako tse merafe mo lefatsheng e ne e sa utlwane me o no ka ska wa re ga o le ngwana wa ntlha o le mosana wa letlola gore o nne kgosi ka gore o no gantsi o nyalwa go sele mo dingwagong di sele yaanong Batswana ba sa batle gore dingwao tsa bone di tlhakatlhakane ke nyalo e me bo gompieno ya ka ke utlwa ke gore ke re our culture has to be dynamic re tshwantse gore letlelle bomme ba e leng gore gongwe o tshotswe pele mo lapeng e nne kgosi ya morafe o ka gore they are equally capable. Ra bona go na le bokgosi Seboko, go na le bokgosi Manika le ba bangwe bokgosi Ipone ko bokang ke dikgosi in their own right. Ba tshotswe ba ntse yalo mathata nna mo go nna ke sa buelele ba bangwe ke ga yaanong bana ba bone ba nna dikgosi ka gore ga bana madi ale a segosi ale o tshotswe ke re o mongwe o re sa itseng ngwao ya go kana le ga re itse mme gone gana se gongwe se ka be se tshwantse gore se nne mo go ene ka ngwana e le ngwana kgosi ene o ka nna kgosi mme go thata gore gompieno le ga o ka gwa change mo nakong e tlang mme la gompieno go sampe go le thata gore kgosi wa mme a tshole bana go sele bana ba ba gagwe e be tla nna dikgosi. So if she was to get married by somebody within the same tribe, you wouldn't so much have a problem with it. It's a problem if it's from outside the tribe? Yeah, even within the tribe. Ke ra gore ga ke itse re tla tshwana ke gore topic e re ko re tlhabolle re le Batswana go bua ka yone ka gore bangwe re sampe re dumela gore nya bogosi bo tshwantse gore madi a bone a se ka tsenelelwa ke a mangwe. So you're speaking now to issue ya gore serato sa ngwana ke sa ga rragwe. So just the fact that the father will not be coming from royal lineage, that's where your issue of contention is. Am I understanding that? Aba vitlela a fana ka khudu. It's in trade. Okay. Okay, now I think I get it. Be sa itse gore ya no bana. O fana ka khudu e ira eng e tshwantse o ira eng. Ke mang o tswa kae? Le ditlhatsana tse le gore ra di apatse ra di tlhakatlhakanya gore re bone gore kgosi ya rona ya thatafadiwa a di tla bereka mo go ena. Okay. Okay, let's move on now to something that I think is a great way to close off our conversation, because the Battle of Dimawe is
it's something that I think we need to be proud of as a nation. And in fact, I believe you actually go on to celebrate it. Gona le moletlo e leng gore la o tshwara le celebrate kganyo nena. A re simolola ka gore re tlhalosetse gore what was this battle and why is it so significant to us as a nation? Emma. Hey, ma re na le lefelo le bidiwa Dimawe. Tota ke a utlwa go te Dimao ka Setswana ka gore ke teng ko Batswana ba lo le maburu teng. Tota ile gore ne gona le morafe o nna kwa Afrika Borwa wa bafurutsi. Me yanong maburu ba isitse ba dirile ba khoba ba bone. Ba ba tseela le diruiwa yalo yalo. Me ba bona gore ba iphalose ba sie. Batla ba feletse ba le mo Bechuanaland Protectorate kana go eo. Me gone ga be gona le kgosi kgolo ya bakwena bidwa kgosi Kgare wa Ntlha. Me a ba amogela. Ha ba amogetse moragonyana fela fa le bele gore maburu ba bolotsa ntwa gore nya busang makgoba a meao ba tle ka kwano gape. Me kgosi Kgare a itshwaraganya le merafe e mengwe ba ngwaketse ba lete ba kgatla ba ga manana ba kwena yalo yalo merafe ne le mo Botswana kana go eo le ba rolong yalo. Me a ira gore go nne le ntwa ene ya loa ka 1852 ko Dimawe gone lefelo le ke buang ka lone le ke re le mo le fo pele ga me ko go manyana. Ya nong ya phagantwa fo me maburu ba fella ba fentswe ba boela kwa Afrika Borwa. Re dumela gore seo ke sone se se irileng gore gompieno re be re nna le ipuso e re mo go yone gompieno e leng gore re ne ra nna lefatshe le le ipusang le se ka fotlase ga kompone nngwe ne e bidwa ya ga Cecil John Rhodes e leng gore ke yone gompieno nka be le gore yaanong go thata gore ka re ka ipusa re ipelela tholamo le go ipusa ga rona gompieno. Yaanong ke bona gore e botlhokwa thata ke ne ka le ba bangwe ke tswa go buisanya le dikgosi tse dingwe re ne ra eleka mo ngwageng o fitileng ne ga nna thata ka nne go sena ditsompelo me re le ka thata gore gompieno a re ire gore bana ba rona ba tle ba itse gore tota thokgamo e leng gore mo go yone mo lefatsheng la Botswana le one ipuso e ka be gongwe e tlholegile fa re itse diso tsa rona gore e tswa kae. Yaanong ke go etla Batswana botlhe gore a re thusanyeng e tle re ka di 23 tsa ga August ra be re le ko Dimawe re ipelela phenyo e no re tshwantse gore ka fo nna ke akanyang ka te e be ka rutwa gape le mo dikolong bana ba itse gore go diragetseng ko. Yaanong ke go etla baeteledipele ba rona ba sepolotiki le dikgotsi tse dingwe gore a re tsenyeng matsogo re tshwaragane re tlotleng Dimawe re tlotleng lefelo le nne le museum ya le leng gore e ka kgona gore e bontshe gore go diragetseng fa ka nako eo. E tle re nakong go ntse go tsamaya le bone bajana la ba botse gore ga telefelo le ke le ko kae ba e teng ba ye go tsenya dithebenyana ba thuse ka itsholelo ya merafe e ka be e le gone fo gompieno. Yaanong ke kopa le lona ba radio gore phatlalatsa molaetsa o ba gaetsho le re kopele dithuso gore re kgone gore moletlo wa rona o atlege bo e leng gore re tla be re o dira gone ka di 23 le di 22 le di 23 tsa August this year. Okay, so I want to know a little bit more about what will be happening there. I think you've explained that the main point of it is let's celebrate this victory, and I'm excited to say we came together as many tribes just to make sure that, and I think these are some of the things that will help to keep bringing us together as a nation, to say we can celebrate our differences and our uniqueness, but still knowing that we are able to come together and operate under one. And also just, you mentioned this at the very beginning, so I want to know in terms of what is going to be happening. You said the 22nd, the 23rd of August.
emma ke gore kana ha re bua ka ipelo ya ngwao re bua ka dijo re bua ka mmino re bua ka kapari le tseo tsotlhe le tse e leng gore ne re itse gore di re tlosa boluto re le merafe ya ka o bua selo se ke so se e leng gore se tsisa batswana mmogo gore tle re ga gona le tsa tlholego tsa dibetso yana be re itse gore re a itsane re ka kgona gore re tshwarane matsogo mo lefifing re itse gore so se sa gore o mokae ga se sepela ko ntle ga gore rona ga re na le mathata kana re ipelela sengwe se e leng gore se kile sa thusa gore re nne mmogo a re direng yalo rotlhe hela ka re dirile ka yone nako ya nto ya Dimawe re lwa le Maburu mme ka letsatsi leo re tla be re ipela mme tota se se tona se e leng gore ne re tla be re sa kantse gore ka se dira ke gore re kgobokanye se re na le sone re go tlhabololo ne lefelo leo ya ka utlwa ke bua gore a e nne monument e le tla reng ka moso bo attract di-tourists gore batho ba itse gore gate ipelo e ya ledula la rona la go ipusa le tswa kae re o bona basimane ba palame dipitse ba bangwe ba betsa sekipi ba bangwe ba tshameka mmele ba bangwe ba ja dijo tse e leng gore o ka di kgatlhegela ga o tswa go sele re duele bana ba rona ba ba tshamekang dipina tsa rona re ba leboge gore ba go re direla moletlo gore o nne o atlegile jaanong re kopa dikompone go kompone kana o mongwe ka bongwe o tle go re thusa le wena o nne bontlha bongwe ba letsatsi le gore tle re kgone go ipela re laletse dikgosi tsotlhe go tswa ko go Sadeke kwa gore ba tle go ipela le rona e be le sekao sa popagano mo regioneng ya rona. Ikgolaganya yang le lona, how should they get in touch with you? Where should they go to find you? Nya rona se re se dirang ke gore re tla balaletsa gore ba tle mo letlong wa rona bangwe ba tla bangwe ga bana go tla mme ba tla ba bolelela ba bangwe kana re batla go e dira gompieno gore e be nna le documentary e leng gore le rona e tla be e ka re thusa re ka kgona go e rekisetsa di-media houses ya ka lona yana bo Netflix gore ba e reke ba ye go tshamekela merafe e mengwe go sele e tle re next year ga re tla gape e be re sa simolole from le go elele be gona le sengwe se e leng gore gongwe mongwe o ka ba kgatlhegetse documentary mme a duela sengwe gore a kgone gore a e lebe ka matlo. Yeah, Kgosi, I mean in terms of if somebody is looking to get a hold of you to sponsor, to partner, or just to have a big donation come your way, how do they find you? Where can they get a hold of you? Mma nyame nte kere go na le re mongwe fa o tla fang tsotlhe tse di tlhokafalang gompieno yana. Our social media handles are Dimawe Cultural Festival, and our contact numbers are Mascom 777-59-422, Orange 7238-9003. Thank you. All right, so that's how you get a hold of them. That's how you partner. Please do. We all need you to do that. I think the last thing I want to talk about just has to do a little bit with copyright and patenting. You and I were just speaking about how some of what is our culture, what is our heritage is so inherently within us. And in a way, we don't know it. In a way, we don't really value it. What's your take on that to say, what can we be doing in terms of protecting what is ours? Emma, tota re tshwanetse gore le Batswana go na le dilo tse dintsi tse di gore di tshwanetse ko morago yone intellectual property ya rona e be re itse gore re na le lekalana la sipa le leng gore ka go registera se re na le sone a e ka nna mmino a e ka nna go kape ka tsela nngwe e farologano kana sengwe hela se e leng gore e ka nna bongaka ba Setswana kana utlwa re bua ka boloi yana tota rona ra loa especially rona ba furutse rona ra loa mme ebile ga re tshabe gore re ra loa ka gore go na le dilo dingwe tse re di dirang tse e leng gore motho ga a tswa ko ntle o ka tsaya gore ke magic mme tota e le boloi ba rona ke sone se ke reng ke batla go aga tleliniki ko ke tswang teng e le gore e na le dingaka tsa Setswana tse e leng gore ba specialisa ka dilo tse dintsi mo teng ya dilo tse re tshwanetse gore di patente tseo re bone gore
ga batho ga ba di utswa ka makgwa ba utswile gompieno system ya rona ya khotla system dilo tse re tshwanetse re eme ka dinao re ye go di-patent re itse gore ga o di dirisa kwa tla tshwana ke gore o duele banga tsona mme gape sa bobedi se e leng gore ke batla gore re tloetsa batswana ka tsone ke gore a re direng generational wealth ka go forma di-trust di-trust di tla thusa ka gore di tla nna le tsone tseo tse e leng gore gongwe family ka bena le tsone re se ka ra humanega ntse re humanegela pele ka ntse re humanega yana be re itse gore o ka restrictwa ga o le monu wa bojalwa thata gore madi o ka tsaya mo family gore o se ka dirisa ka tseleng senyana mme yone mma ke a go tlhalosetsa le nna patent ke e rata mo go maswe ke batla gore e diragale ga mosadimogolo a itse go fodisa phogwana ya ngwana a re itse gore o teng o ka bonwa kae mme ebile ke tiro ya gago e leng gore o tla e fetisetsa ko e leng gore o ka e fetisa teng e se gore mongwe le mongwe a batla e phamola mo go ene a itirisetsa Kgosikgolo ke bina tshweneng seelele of Bakhurutsi ba Manyang is who I had in studio with me today. I think we need to bring him back for our part 2 because there were just so many things we didn't get to touch. But this has been another episode of Moving Humanity Forward podcast. Thank you so much. We'll see you next time. Khosi ra leboga. mma ke a leboga ke itumela thata gore bene o ntaleditse gompieno thank you